Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anak pauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita ka nagwapo kan ubing paygayam, jay simukat a CEO iti kumpanya a pagpapayam ka sekretary. Wansa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat aka CEO, tadimat kabaulanan ti amana. Naggasatan? Gwapo lang nga rodan? Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay mami. Talaga akas na, tanangato nga minti saad na. Ag praktikal kakit di, kat aramatam ti utek mo. Anya ti kaya tiyasawan mami? Di mo kayat atangadan da ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargariyam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abak nang. Mayat sa ngagpaiso mami. Gargariyak man ngagpaiso. Barang matinag kadagiti dakulap ko. Nay, apayin lay ka. Kaslad da parikot mo. Takod-kudong pa'y day taulong, idi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay naruam. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan manan ti sumagmamano alawas. Pasukatan namanin. Maulawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samat nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang-interview. Daytan sa ti trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mat ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan no di kabarbaro a sekretary na pasukatan namanin. Kaano nga ta? Nga adda makapaglumot a sekretarya ken clerk na? Ijay ka di syudad ti pag-aplayam iti trabaho, anak. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da ka no iti clerk. Kasta ka day. Pagdagusam nga, no kas pangarigan. Ada ka no bakante a kwarto, iti pag-ababangan ti gayam ko, nang. Hagan andat ka nga rod, anak ko. Sapay ko ma, tada masarakam a trabaho. No saan ko ama igasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, urayan niya ditan a trabaho ti serkak, nang. Narwam kamat kit di iti rigat, anak ko. Kabaalam day ta. Sige nga rodan, nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabangak mo tan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na katitios, anak ko. Sino ka? Apay nga umunag ka iti pasdak. May sak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditam. Security guard ka di ti rumbang amang kita iti resume iti aplikante, sir. Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Ha? Amin nga aplikante kat disente da. Saan ati kinadisente ti pagkitaan iti kinalaing agtrabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, Sir Guardia. Asino ka? Anak kaunag dito pasda? May saak nga aplikante, ma'am. Iti kasta alangam, nakamaong iti agkup-kupas, daan a sapatos, kan, hay, tiyak maawatan ti tsuram.
Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer. No siyak ti mang-interview kan ka. Saan kon apatuluyan? Itsuram langan. Saan ka apumasa? Kaya't ko makasarita ti para interview, ma'am. Ha? Saan kan amang namnama? Dagiti lang disente tagtrabaho ditoy. Kas iti arwatem ti rumbeng, ma'am. Ti makit-kita ti puseg kan nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man laangan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsuram. Opisina da ito eh. Apay akasta tilangam. Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat makita pa iti kastang itsuram. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka diti aramidak ita? Anya. Nasken ka di pa'y adamagam da ita. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ah? Ay, sige, sir, takita ak iti record. Ay, ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Ada ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga rod apimanaw ka ichay. Padasag mo ti agtrabaho iti sa bali nga opisina, ma'am. Nakita nga min ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kadi iti sigod at trabaho? Uwan, ma'am. Ada nga min kadwa ki diya kabagyak matlaang. Ison tinadbati, pasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae amang ipakita kan kuana iti anyaman a motibo. Maano sa mga ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman a motibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbagam. Tapno agbayag ka dito'y akumpanya. Kaya tiyo asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak dito'y, ma'am. Imbagada i-JHR, dito'y kano ti pagtrabahwak. Diyak impagaro apumasa ka iti interview. Iti kas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka mapan makipagent? Tapno mabalin ko ti agbikini, wano ag miniskirt, wano ag shorts iti nakakitkiting. Anya? Mangin-insulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbagam, ma'am? Diyak may turad ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matlaangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y a files. Areglado, ma'am. Naalamot gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kawas na. Kan saan adesente? Pinadas ko. Takanayon ngamin a papanawan ni Sir Sanjo dagiti babae a naasidag kan kuana. Barang sana kas day a probinsyana. Amangan mo't no saan ang magustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsyana. Pangkitaan no papanawan namanan. Makita inton sumangpat ni Sir. Amangan kit di, no di na kayat ti panagkawkawas ti babae. Naku na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naornos dagiti files ko. Agyaman no nagustuhan nyo, sir. Si kagam ti imbaga nilay ka akabarbaro a clerk. Uwan, sir.
Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files, iso nga insimpak, sir. Kunak no ni Carla tinang isimpa. Iso nga minti binilin ko itay, sakbay apim manawak. Ayan na ka din. Saan ko nga amo, sir? Remormot itay? Kunak no ni Carla itay ti adda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinaryaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer, tapno amok ti aramida? Okay, barang no nalaklaka a makasuro ka, ngem dagiti immo na a clerk. Saan nga min ati trabaho datin into na renda, no di siyak? Ha? Anya ti kaya ti asawan iti da kayo ti into naranda, sir? Inaramid mo ka din, tinsingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Tadinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Jakman amo iti daydi a lalaki. Baklan samot. Bakla nga ta? Padasam lang tapakitaan iti motibo. Tapnumat nag iti palabog ta. Kunak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro a clerk. Ngam saan mat? Napintas ka di day ta a clerk? Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mat talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta a clerk? Napintas ka. Ikagumaamkit di apatinagan. Hello, anak. Kumusta kan? Nakabiro ka din iti trabaho. Wanang, may saak a clerk, iti bagbagak a nag-applyak adakkel a kumpanya. Nasayaat nga rod, anak ko. Sapay ko mata nasayaat day ta anastrikam at trabaho. Sapay ko manang, nabiitak pa'y mag-anang rugi. Yak pa'y nakita nga imisam ti boss ko. Ngam ti kadwak iti opisina ti maditi aramid na. Day tama di ti aramid na tiliklikam. Mayat matlaang ti awan kagura, wano kaapam. Wanang, sa anak mat nga paapira. Wan matkit day, anak ko. Ala, maturog kan, tapno makainana ka. Adaman ng trabahom inton bigat. Sige, bye, anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y man. Imbag di nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod ti lamisaan ko. Nagtapok. Pinunasa kong tilamisaan mi ka ni Sir Sanjo. Saan mat siguro apa tilamisaan mo? Kat siyak ti mang punas? Apay adi mo inraman at pinunasan ti lamisaan ko. Clerk ti trabahok ditoy. Saan kat a janitress? No kayat mo, ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Addan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Ha? Saan ka makaawat? Awan amom! Naribim ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. One sir, iso na sapak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon ko dagiti kabarbaro a data tayo. Inrogi kon sir. Kaya tso ka din nga i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makitak mat diti computer ko. Sige sir. Aday ta? Forwarded, sir. Mabalin nyo nakitaan. Ang kape kayo kadi, sir? Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahom ti kitaan. Wan, sir. Addan to aldaw yu adwa. Saan mata pinapanaw ni Sardi Kabarbaro a Clark? Day ta nga ron ti urayan mi kanilay ka amapasamak. Addan samot milagro a mapaspasamak ah. Italang mat daytoy. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro ah. Ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigod kad agsukat adagos iti Clark. Ang mga nunapuskol ti rupa ti probinsyana. Isuasaan ang makarik na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akit nabayagan aapim manaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayan tayo ti sumaruno a mapasamak.
Sigurado apapanawan naman ng dayjay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, guwapo ngam suplado ni Sanju a CEO, ti may sa kumpanya. Ado ti babaeng agkras kenkwana. Ngam kanayon nga agsukat iti sekretaryana. Nag-apply nga ron ni Jasmine kas clerk. Kat naawat na ito'y. Simple lang daytoy abalasang ngam nagagat kan napasnak iti trabaho na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya nga no di kasta. No naimpis lang tirupa na, o di nabayagan na pimanaw. Kano nga tamanan na pasukatan ni Sir Daiji a probinsyana a clerk? Urayin tayo ti sumaruno ang mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Hangam, nagsimple matlaunay. No sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak ang mapasamak. Kunak no mapapanaw adagos. Hangam saan mat? Saan ko ba'y kumapastrakan dahi jay, ti damo na ti imay. Ngamadlaw nga damat utag ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagawn. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na akurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas ta ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataar na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumat a boss iti kumpanya. Adun to ti umapal kanya, no mapasamak dayta, mami. Iso nga rod nga ikagumaam, tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pag sirbiam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinarayam a party, sakbay nga imay ka ditoy? Party? Ha! Ignorante ka talaga. Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay mo matket di. Ad-adda pimintas ka. Imba, tanakitam ti kinapintas ko. Ah, awan ka di pa ni sir. Awan pa'y matitay si Mang Patak. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gin-encode. Ado ka di pa'y ti encode mo? Impa-encode nga ni Sir dagiti ka barbaro a files. Ada hard copy nga intad ti ka meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam, no adag birthday. Nakita ka ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakitak mat. Damagak ko maitay, ngam husto mat ang nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kan kwa na. Saan ko matan adinamag? Si kamutan tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir.
Saan ka di a maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Ni, saan mo't sir? Sa anak mo't masikog. Balasangak pa'y nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka masikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagiti tinalpas mo anayen code. In-connect kon iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti nalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo, gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog ka no ti agbado iti kasjay. Maternity dress ka no? Anya ang maternity dress? Tinasamat amo ti lablabi doon na day ta, boss mo. Kinatawaan nakpay agi probinsyana. Ha, masurunak. Agpadadangaro, dadida amo ti mota. Awan lang amin ti di kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mati dinait ko akawas mo. Nangina pa'y titela day jay. Uray nang nina. Kaimbagakit din gay boss. Ano ka naman si Kuga, ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya, maternity leave. Dakkel ka di ti tiyan mo, ta ibaga na ti kasta. Ay, makapasuron da di at tao. Awan sakit rik na ti sinalbang. Bakla ang atang. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kumusta ti trabaho? Nasaya atak mat nang. Uray ka na yun anak kami so ti boss ko. Di na pa'y mat binabalaw ti trabaho kwano gapuana. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam nang. Di nang samot amo ti umisam. Ang mga nooray si ka, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaati umo na nga umisam, sakbay nga isamak nang. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawid ko akwarta. In kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pesticidio. Gumatang kayo matan iti sidaan kan masapsapul yo, nang. O sige, mapana ko na iti trabaho. Bye! Agyaman manen iti impawid mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Abay ka di ba? Sa anak ang nagkamali ang nangalakan ka akas clerk. Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am. Awan mo ti basol ko kankwana. Amom ka di, nga ado kami amas-mas daaw, no apay adi na ka pinapanaw. Awan pa'y nga mi tinakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am? Di da ka di amo ti ag computer? Amuda, ta nakaturpos damat. Nga may sa ti amumi ang makagapo. Anya ka di day ta makagapo, ma'am? Ti kang runaan, ti kagura ni Sir, ti garampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid day ta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak ang nagbidot ang nangalakan ka. Akas clerk na. Sika tay imbaga ti anak ko aka opisinaan na. Agpahisugayam alos siyang ti tsuram. Ha? Amudak nana? Asino kayo? Kan asino ti anak yo? Saan nga importante amamunak? Adda idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan. No apay ba't nga mina nagsabat ta iti dalan? No diya kag kamali. Ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti langa ken ugali, nana. Anya? Anya kumama tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di iti imbagak? Ani Carla ti anak yo,
Nana? Anak ko ni Carla. Ngam, anya ti ugali mi anagpada ako na. Ah, da kayo magayam, sir. Good morning. Adaman damagag. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay, adinamag yun no tumboy, sir. Dinamag ko lang, met. Duma nga min kadag iti naglabas akadwak iti opisina. Ah, di kay maawatan, sir. No ti klase ti panagkawkawas na, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka no nga iti kawas ti pakakitaan, iti laing nga agtrabaho. No di kat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akid dawan, abaliwan na ti panagkawas na, no iso ti parikot yo, sir. Agpay sumat kay titimbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto ak. Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Ha? Awan. Sige. Panawan ka pa'y dito. Nay, da kagayam dito'y kantain. Nga mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutak man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na, no tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di. Takas day ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Ay, maburbur siya anak, no apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di a weird day jay a saludsod? Pagkunamat. Ti gargaraw ni Jasmine, kat saan mat alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alosyang. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, Mami. Sa bagay, ngam sabalimat ngamin ti panangibaga na ta medyo umisampay. Awan ka is ka na day a tao, tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit di agpanunot taman kit di iti aramidan ta. Tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, Mami? Isu nga rod ako nak nga agplano tano kasano. Di ko mapapanawan ti boss yo. Tapno si kalaan ti kanwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga amo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Agpaisuro ka kan ko na. Inton amumon, isunto. Kasano ka di ti aramiden may papan iti server, Jasmine? Isurunak man, kabayatan nga awan pay ni sir. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Dinamag. Sa maysa, itala ang mata ito'y. Apay nga da ka dito lamisan ni Jasmine. Ingkay dyan lamisan mo. Takitaan dagiti appointments ko itangal daw. Uwan sir. Jasmine. Nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan sir, nalpaskon. Adamot nandita computer yo. Good. Masapol ang makitak. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. At yung tugot ko nga inlutok amakan dito sir. Naimas da iti amerian ka. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak a meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamot balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Ha? Luto ti probinsya? Kaya't ko aramanan dayta Sige sir, taikan kayo. Manmanong adda magatang akastoy dito syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta sir. Nailuto itinyog, iso na banglo. Nabanglo nga agpeso. Panagkita. Naimas dayta.
Nagustuhan na kadimot laang Jane Loto? Idi imbagak nga dain luto ka na imas. Imbaga nakit din analpas ka no anag merienda. Anya, di nakadiri namanan? Imbaga nakit din nga itad ko kinilo siyang. Kat, inted mo ka di? Saan, mami? Nambarak. Idi inruar nilo siyang tikalamay na. Imbaga nakit din anabang lokan na imas ka no. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, mami. Amangan manan no palpak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mas daw dagiti empleyado iti kumpanya. Tasan pa'y la pinapanaw ti CEO ti probinsyana. Iti ayan mat dagiti aginaad da Clarita ken Carla. Ikagkagumaan dati mga remedyo, no kasanuda ang mabaniitan ni Sanjo. Tapno mairaman da iti kinabaknang daytoy. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, mami. Amangan manan no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam, tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, mami? Daita ita ti panunutek analaing. Masapul nga agbalig ita. Saan nga tang agkibaltang manenday ta ang mapanunot yu, mami? Saan ba't siguro nga agkibaltang? Agbalig ita itan. No apay mat ngamin nga imay day a probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw, apumanaw day jay alosyang. Siyak ti kaunaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. Adda flower vase dito nga adda karganada no. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha. No punasan ni Jasmine tilamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarmin. Matuang lakit di, kat mabasa dagiti papeles itilamisaan ni sir. Makapungtot lakit din ni sir. Sigurado apapanawan na. Rumarak pa dito eh. Madamdama, adan nilo siyang. Nasaya at met, nuin mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumrakak. Good morning, sir. Ada kayo matgaya man. Sige tao muna ki di opisina. Inakpaisin pa dagiti papeles iti lamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na ka no isimpa dagiti papeles iti lamisahan ko. Apay nga taan na sa irak iti pinanawan nak. Di na ka di kayat, ti makikuyog kanyak. Ay, sir, good morning. Itay pa ngayon muna ti sekretaryayaw. Nuin mo na, kaawatan na naisagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalim mabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayo matgaya man. Agkuyog tama pan iti office. Itay kakanupay matasimbang pet.
Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko? Ah? Ay, kwan, inuray ka pa nga minsan. Nakitak mo't akap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro. Imo na ka lang aruden? Apay nga inyuray mo pa'y kan kuana. Ditakan. Dinardaras ng tinagna. Pinanawan na kit din. Bastos. Darasak, tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apa yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya pinapasamak? Ay, kinalangin mo. Sayang kinapintas a flower vase. Sino tinang ikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro Adda dita idi kalman idi nagawid tayo. No siya tinang ikabil, amok nga da dita, kat saan ko kumaan na sagid. Alangan mo't ani sir tinang ikabil. Jasmine, agdadaram ti imam. Sorry sir, diyak ngamin amo nga ikabil da iti nga to ti flower vase. Kitag mo tayo, imam. Ha? Saanan sir? Basit lang daytoy. Adapan nyok dito eh. Ha? Yag mo, tapunasak tadara. Saanan sir? Siya kon timang punas. Siya akong kunakmet. No di mo pa'y ipapunas ka ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imuna asimret iti opisina kitay? Apag iso nga oras ti trabaho, idisimbang petak, sir. Saan ko nakita no asino ti mo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisina iti kalman. Nakitak pa iti flower base iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir. Natinag ti flower base ket nabuong. Flower base pa'y day di mamaday jay. Apay anatinag, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nang ikabil iti ngato ti aking basol. Talo kayo laang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Payaban man ni Darwin Agard ditoy. Areglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuman napagtaktakan daytoy? No agpudno ti akin aramid. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan no asino ti ulbod. Ipareview tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakit din. Tada CCTV. Oh my God. Adamat gayam CCTV. Kasano itan? Ni, apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan ka matan. Saan matan na po do, tada aircon? Sir, mga naingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Hustumat nga da kayon. No itay pa'y ko mga imbagam. Saan tayo kuma, anataktak? Sorry sir, saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo? Diyak ninamnama amalipatak, sir. Basta ti amok, kat ang mga naingatok idi punasak kumatilamisaan. Idi napanak i-JCR, diyak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may sagon daway. Ngem no adapay saan ko akayat ama aramid mo. Ikaten kan dito'y kumpanya. Oo, sir. Agyaman ako na iti kinasingpat yun. Nagsingpat kayo, sir. Jak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Hindi ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di ta trabaho. Awan pa'y makatawin mo. Kuha nga men, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano ang makita. Ngala, ipadasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Nala, ano sam nga ti agbakasyon, anak?
Ang mga no iliw ni tatang mo, ti panagsakit na. Sir, mangifailak ko may ti leave. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsyayo? Ije Isabela, sir. Adayo ditoy. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidem ko ma. May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan nga minti mga ramid kadag iti aramidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mat nga da ka malinay. Sukatak ko man ket. Isumat lagayam akanayon nagpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yun. Ang bakasyon ka gayam, nasayaat mo. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang na aramidan iji opisina? Di mo amo ti daduma, saan ka di? Apay, si kalaan kaya daam muna. Sapay ko mga rod, tasana ka maurnungan iti aramidan intun sumang petak. Rumpang laang nga aramidam, tatrabang kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat yada iti opisina, saan ka di arumbang na aramidam? Tasi ka ti mabati ditoy? Noan niya ti ipaaramid ni sir. Iso ti aramida. Sikat ti makaam mo. Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam. Saan adito'y syudad? Uray probinsyana taad da kabaelak, asaan mo akabailan. Agmano aknang. Dakamot kaya mo anak. Apay adi mo imbaga ta sinabat na ka kumaijay ilay. Kaya't kayo nga rod asorpresaan nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon ba't nagurgurikor ka naglaladaw? Intan ija ayan na, bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa dagiti ginatgatang ko. Amang ano itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti bus mo? Naku nam nga min adi na amo ti umisam. Di nan samat ngamin masango ti umisam. Takanayon ama kumikom iti sango ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangup opisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam. Mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadotak pa eh. Tapno maka-make up ka, sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo, taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaritouch sak analaing, sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalay kita. May sakan tumat abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamot ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kesan dagiti empleyado. Isu nga rod nga ikagumaam. Aramidan ta ti amin, tapno matungpal day tatarigagay. Okay, inak nga rodan, mami. Agpapintas saksakbay asumangpot ni Sir Sancho. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na, tapno ma-in love ken ka. Madama ti retouch mo? Saan ka di amay mayat? No isagana mo dagiti pirmaan? Ay, sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpot? Apay kumaasaan ka sumangpet. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na rem, tatimat agmamaat. Ay, sige sir, isagana kon. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, palpakmanan tinapanunod nagiti agina. Aplano da amang padakas kan ni Jasmine. Inikan nga rod ni Sanjo ni Carla iti may sapay agundaway. Iti may sang aldaw ng agmaymaysa ni Carla iti opisina ta naglib ni Jasmine. Madama ti retouch da itoy, idisin mangpat ni Sanjo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas a napauluan. Probinsya na, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay kumasa anak asumagpat. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matin into na rin. Timat agmamaat. Isagana kon, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladem kumamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo ama artapan? At damat pangatiwak kan ko na, sir. Wen, mamati ak nga atiwem, no iti pa nag-make-up ti saritaan. Tas saan ket nga rod nga ag-make-up? Natural, ti pintas na. Dakmatan makit kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Naglib, tamasakit sa kano ti amana. Tingamin na mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir. Isu lang tinakapagbayag iti opisina ni Sir. Uray mo't ket di ni Carla Aldaw lang mo't tinunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni Sir Dayja Akarla. Gapo iti panakabuong ti vase. Ngam di namat pinapanaw. Nagasat pa ilaeng. Tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Noan yakat at tinaknakan na. Tay naramid na dayjay. Amangan no agpaiso ti kunana. Analipatan na lang nga insubli. Siguro, di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi pa da magkadagos, no anya tinapasamak iti opisina yo. Mayat ka di matlaang ti resulta tinaramid mo? Saan, mami? Imbaga nakit din at ikano agpapamaatin into narak. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mat ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasurunak. Uray awan day di a Jasmine. Kanayon pay laang amadakamat tinagan na. Madasakit diferensya ti panagkita ti bosyo. Di na ka makita. Nganday jay alos siyang makita na. Isu kasurun ko day jay alosyang. Noan niya nga tati addakan kwa na Mang panunot ka pa iti sabali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alos siyang. Jasmine, sika ka din day ta. Siyak day to, sir. Saan ka di anak kalibay laang ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan. Idi nga nakita ti rubber shoes mo. Kasmat iti rubber shoes na. Baro day to rubber shoes ko, sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa imat inyin code dagiti kabarbaro a files. Ay, irugi kon, sir. Sabali nga min di inyen code ko iti kalman. Manupay nga aldaw. Sakbay asumangpat ni Jasmine. Jasmine la aminan. Makapasro. Madlaw yu kadi akanayon analiday ni sir? Kas-lakas ta nga rod. Adda nga ta parikot na. Nalabit. No lumabas dito kat nakadumog ang magmag na. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa, nakabitbit iti portfolio. No amo ka sumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga tang agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakada tayo, tapno amo tayo. Amangan mat no personal abanag. Iso adi na ibaga. Sa bagay. No parikot iti opisina, ibaga na kada tayo nga empleyado. Nabambanugang. Ado ti naramid ko iti opisina.
Awan ngaming kadwak. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa. Tapno dwa kayo laeng ka ni Sir Sanjo? Ngambukudak matitrabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na tinaramid ko taadda ka no kamalina. Ipaulit na kunam? Wan, mami. Ibaga na mistake ka no, kat pasukatan na. Kasta ka di. Kasi kamot nga rod. Uray ko numaban ni Ika. Tapno aggibos matan ti panagan-anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang nga ano, sen. Awan papanan na, no di maban ni itam to. Saan ka di amay mayat no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho? Iji ka bisira no iso, taas asidag. Ngam sayang di trabaho, nang. Mayat pa'y ti sweldok ijay. Hingam adayumat ngamen. Sagpaminsan ka laang agaw awed. No lakat makakita iti na nga to asweldo. Padasat to ti umalis, nang. Diyay ngamin ka adayuna. Oray saan unay ana nga to ti sweldong. No lakat ka na yun ka nga agawid dito. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaurnungak, oray ag negosyo aktulaan nandito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti ag negosyo no maigasatam. Iso nga anong sanyo pa'y basit no madayo akmanan, nang. Anya pa'y nga rod. Di kas talatan anak ko. Apay akas to'y ti marikriknak. Apay asap sa pulen dagiti matak ni Jasmine. Gapo nga ta. Tanakapsot ni Carla ang mga ramid ka dagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na clerk ko. Kinagurak no mangipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babae. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babae. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababalin. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kita man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinit kita idi? Ken awan ti cellphone number na kanyak. Mabiit lang, tabiro kak, sir. Yag kon to iji opisina yo. Biro kam itan, taurayag. Kayat ko ang makita adagos. Sige. Takitak iti ayan dagiti records ko, sir. Atoy, sir. Alakon, agsubli ako ni di opisina. Dinardaras na nga inala sa pimanaw. Apay nga ta. Laika, agdardaras mo't apimanaw ni Sar. Anya tinala na kan ka. Jayman biodata ni Jasmine. Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdamag. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti biodata ni Jasmine. Saan ka di adi nakabibiyangan? Nukas dyan nga ag-interview ka iti aplikante. Mas daawak nga rod no apay. Amangan no kayat nalaang amaamuan ti lugar, ken daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Idi pa'y ako madamo ni Jasmine ti simrag, kat kinitanan dagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaamo. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayon. Ang nakaskas daaw man. Anya nga tagibasbasaan ni sir. Inruar na ti cellphone na. Kasla damot saksakaran na. Ilipas mo dahi tar aramidem. Adala ang awagap. Uwan sir, matungpal. Agawaan. Rumuarak biit, nakapsot ti signal dito yung unag ti opisina. Sige sir. Kitaak man tinakaparabaw itilam isaan a binasa ni Sir Itay.
ba yung data ni Luciang? Apay dito eh. Di ka di cellphone number ni Luciang ti sinakar na dito eh. Hello, asino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin malpas ti bakasyon mo, saan ka di? Da kayo, sir? Ni, saan ko nga intad ka da kayo ti cellphone number ko? Sana napateg, no sa dino tinangalaak iti number mo. Damagak lang, no kaano kang agsubli dito eh. Kuna ni nanang asaanak ka nun nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Saan ka nga agsubli, kunang? Kasama timbaga ni nanang ko, sir. Please, agsubli ka kuma. May kawak, manipod di ka makitkita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka mangrabrabak, Jasmine. Kasapulan ka unay dito eh. No kaya't mo, umayak dita. Tao may kasukunan. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawak ta inawagan na. Ang mga no ado ti ipatrabaho na kan ka. Nalabit. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakanosukunan ditoy. Ay ngam adayo ditoy. Sa maysa, adayo ditoy iti ili. Malaksid ano ijay ti pagsabatan niyo. Mayaw awan to lakit de. Ipapilit namot nga umay. Nakasagana da ka no iti driver na. Palubusan da ka di pa nagsubli di syudad, nang? Anya pa'y nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot ati agbakasyon ditoy. Nulakat palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpat ti bus mo. Apay nga umay nakasukunan. Boss, edinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod nang. Kasladyak mamati. Kateks mo nga rod day tabus mo. Ta ijay ile ti pagsabatan niyaw. Awanak inton bigat, ada papanat. Papanan nyo ka di, sir. Mabalin amamuan. Awan mo't ngamin tinaka-schedule a meeting nyo ita, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyar. Probinsya, sir. Itaman tay. Adda ka din nakaskas daw iti imbaga. Basta aramidam ti instruction kung aramidam. Matungpal, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga da importante anapanak. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Ta ijay probinsya pa, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tang aday ti lamisaan ni sir ti bayo data nilo siyang idikalman. Idikwan, kuna na nga awan kano ita, tamapan ijay probinsya. Anya? Apay ka no? Dinamag ko, ngam kunamat ni sir anapatag kano ti gagaraan na ijay probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni sir iti oras na. Wan matkit di Naira nala siguro a probinsya tinapananda. Nga saan nga iti probinsya da ijay a Losyang? Nga mas daawak man, mami. Apay ti bayo data nilo siyang aday ti lamisaan ni sir. Napanain nalaki nilay ka. Tiba yu datam. Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo ket awan ijay, mami. Jak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tangay. Madin samat da ito yan. Adda samat jak magustuhan ang mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din. Asidag kami ni Tiling yung bagam. Pagkitaan mo kin ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Apagiso nga rod. Agpagasolina kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigatan na ng biroken ka. Adayo talaga ti probinsya yo? Ada ka di sa bali ang ginagara yo dito ilimi, sir?
Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka di timbagayo? Iti anya agapo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetay ita alawas a napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon ni Jasmine iti probinsyada. Nakarik na ni Sanjo iti iliw, kan pandakaikawa. Sa pulan dagiti matana ti kaadda ni Jasmine. Inala na nga ro ti biodata ni Jasmine, kat inala na ti cellphone number daytoy. Inawagan na nga ro ni Jasmine, kat imbaga na amapan na sukunan daytoy. Nasdaaw unay ni Jasmine, nga maawan na aramidan na. Nakadanon nga ro ni Sanjo, iti ilida Jasmine. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adda ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka di timbagayo? Iti anya agapo. Saan ka kumamas daw? Basol ko ka di, no kailiw ka. Mas dawa ko na iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapan tayo iti lugar yon. Ha? Kaya't yung timapan iti balay, sir? Nanumula ang ti balay mi, sir. Saan at ti kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakkel mo. Taapay, sir. Anya ti dagaram kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakas apanggap ko kadakwada. Iso nga intayo ko man. Mas daawak, tanag-out-out ni Sir. Awan mo timiting da. Itala ang mapasamak da ito eh. Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka dit imbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsidda awak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya aga po. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang matkit di ah. Maburbor tsa anak, kadagiti mapaspasama. Nagsubli ka anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yun, Nana. Landing itek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apan ang disturbo ti umay mo, sir? Pagyaman akit de, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumaw a pagtaengan may. Nasao ngamin ni Jasmine. Ano mabalin? Kat di yu kayatin nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin iti syudad, sir. Mailiw kami, numabayag asan a pumasyar. Tapno di yu paritan nga agsubli. Ikak iti binulan a bakasyon na. Tapno agawid dito'y lugar yo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir. Nagsingpot kayo mo't gayam abos ti anak ko. Agyaman ako na iti panangibagayo anasing petak, Nana. Jakpay nangag nga imbagada ti kasta kanyak. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adi da mo't ibaga.
mapan kamin. Umayak tumanan. Ay, anak. Saan na bale, taimbaga tibus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod, nanang. Mapan kamin. Talaga anasing patibus mo. Nang runa, do umisam. Italaang mat anakitak nga imisam. Salwadan na kayo ti Apo, iti pa nagbiyahe yaw. Agyaman kami nang. Patuluyan mi nga rudan. Bye-bye. Agan-anad kayo. Itulod kay tinagos mo, Jasmine. Sumurot kan to di opisina. Tao mo na. Di na kon itulod, sir. Magnaaklangan ang mapanidji boarding ko. Taas idagman. Saan kan nga umulog? Itulod kan. Inuday tati ko nayo. Di, sige. Agyaman aklangan, sir. Don't mention it. But welcome anyway. Naganos kayo ket din, sir. Imaydak lang arod sinundon iti probinsya. Itulod dak pa dito boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Dito yan ti boarding house ko, sir. Dahita na pinturaan iti berde abalay. Mhm. Agyaman akmanan, sir. Sige, sumaruno akon adagos di opisina. Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni di opisina. Tado ti pipirmaak a papeles di jay. At dapay meeting ko inton madamdama. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek dita opisina na. Anyat kayat mo asawon iti naranyag. Sigod ka di analidam. Idi kinablawak. Imisam sa nagtungad. Sigod kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simmangpat manipod iti probinsya. Una, tadalakit nga rudain. Ngam nagbaliw nga rod tilangana. Kayat mo asawan. Saanan analiday. Kasta nga rod tinakita kini Sir. Ay, awan ka di kadwa na si Mangpat. Awan mat. Jay driver na ah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adbakan? Idi kalman tinaudi a bakasyon ko. Saan ka di? Ngam late ka ita. Saan ka kuman asimbra? Imbagamot ngamin itay ni Sir Asumra ka kita. Imo na laeng, tadi magasak pa iji boarding ko. Kaya't mo asawan. Nagkita kayo itay. Idi pa'y kalman Imay naksinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamot ni Sir. Kastamot ni Jasmine. Adamot Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kuna ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siya lang tinakadlaw ang naragsak ni Sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ti driver, madlaw ang nabanog. Kan kasla na puyat. Adda nga tanapananda ka ni Sir. Maamuan tayon to dayta, no makasao tayo ti driver ni Sir. Kuna ni Darwin, idi-impark na kano tilugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapan da iti probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto tanaturog siguro ni Sir itilugan. Si kakadi, Jasmine. Mapanak ko maag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag. Wan, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probinsyayo tinapanan ni Sir? Wan, ma'am. Mas dawak na rod, idi may naksinukon. Talaga lang Imbagman. Ti kaadayo ti probinsyayo. Sinukon na ka ni Sir. Oray siya kat mas dawak met, ma'am. Jack mamati ngam napasama kan. Apaya kasta tilagam anagawid. Apay agpupudot ka. Kasano? Kit adanday di alos siyang makapaasal. Makadomingo ako ng tibakasyon na.
Natural, sumrek ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan ka no sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana. Anya, napan na sinundok, kunam? Importante ka dila unay dayjay alos siyang. Dayta nga rudkat. Asino kumadayjay a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo. Nag-night trip dapay ka no? Ay, una yan. Adda nga ta impakan dayjay alos siyang kanibosyo. Ang mga no ginayuman naman. Agpaiso ka di, tigayuma. Itala nga na makita kakakuyog ni Sir Arumwar dito'y pasdak ah. Nakitak mo. Sigod, kat saan ang makikuyog ni sir iti asino man nga empleyado. Mayat apadaanan ti istorya na dayto ya. Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Day tati padaanan tayo. Nagado a babae ang nagsisiksi a clerk. Angam, kanayon apapanawon ni sir. Kat no kuna namit ngamin, agarang ganjang da ka no. Kaguran na ti babae ang mangaram kan kuana. Nababa ka no a klase ti babae ti mangaram iti lalaki. Ibang klase mat ni Sir ah. Kaguran ni sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Unarod ka na. Saan ka no para display ti bagi? No di kat abungan. Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako na yung nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni sir. Agpaiso ka di, ma'am? Jack mat ni namnama asukunan nak ni sir. Awan ka di timbagbaganakan ka? May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka kat barumat ni sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am. Imposible. Awan ti imposible no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsya na aklaeng ako nada. Nimot Jasmine tilimbabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulang ti empleyado as sinukon ni boss. Talaga ang nagasat. Kasjay gayam ti type ni sir. Conservative a babae. Wen nga rod, ado ti mangkat katawakan kwa na, takas jay ti panagkawkaws na. Ngam, isumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di na kayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kasjay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Ada na panunot ko. Tapno di ibagaday jay alos siya nga importante launay. Anya dayta, mami. Ibagamon. Agpakada ka mat iti boss mo. Ibagam amapantamat ijay probinsya mi. Taapay ko, mami. No awan kanto ang mga rapid iti trabahom, may kawalakit din ni bosyo. Kat umay na kanto mat sukunan. Ha? Kasta nga ta, mami? Umay nakmet sukunan akas iti inaramid na kinilos siyang? Naramid nanto pa iti may salos siyang. Si kanto lakit din anapintas kanalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko, tamapan kami kini mami iti probinsyada. Manungal daw ti alaam aliv mo. May sa alawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No adda importante apapanan nyo kini mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim. Saan mat, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Kasta ka di. Mayat nga rod apagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka. Wen, mami. Dinamag na pay ano adayo. Kat imbaga kang asidag.
Imbagak pa'y nga ado ti presko a prutas kan napintas abuya. Agrubot ta nga runan, tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss.